bazar thlir tu te chibai ule voin hi February ni somni paruk chalni ani a Ukraine ram boina chungchang chu kan thu puilian ber ani lo theilowa US le khotlang ram ten UN a resolution siamin Russia dema US chon Russia hrek na thara ti chuaka Ukraine hena tanpuina tamjok pe ka tum thu apuanga chuti lai chuan India le China in Russia dem du lo chhun zom zela China in rem na theinan rotna asiama ma se omjian ei hmel lem lo hle thunga Turkey le Syria ramalir hing po kan thlir telanga Afghanistan lama po voin chu kan han le lang zoi don ani US chon Russia in Ukraine run kum khatlin na pualin Russia hrek na bel cha rualin Ukraine tanpuina a bel cha thung US in Russia hrek bel cha na hian khovel mun sang sanga Russia mi te bank le ral thuaman leina te atela US chon Russia a hrek na thereng chunga lo tanpui tu te chu na taka hreman niang ti apuang bok heti rual hian US chon Ukraine hena tanpui na sang dollar tluk le ding on ni huwa pethar le don ti apuanga hemi baka hian Ukraine le ram then om Moldova a power siam chuana mun ti chakna na man turin dollar mak doi zanga somnga peleang ti soibok US Department of Defense chuan thu chu asiamin US le ram dang somnga vel tang rual te chuan Ukraine hena an mamo hmasa tanpuina pek chu kum khata tinta ka hian ti chak zual sau aniang antia Russian hrek na chu diklo taka Ukraine lakan chen na wanga Russia ram sum chivel enkol tu te tha ti thumna tura duanani antibok US hian Ukraine hena tanpuina pek nun bera chuan drone system tharte rocket system lakson ol sam chi te rocket lai puile amu te ba ka inbiak po nam han ruate apeni zirtom ni khan khowelaram hausa pasari US ba ka Canada UK France Germany Italy le Japan te chu thu khomin Ukraine boina ti re na tura thutluk na ma chuan Russia thil nei hlu sang ja theilawa da chu an hmalak na ni zel don ti an soya G7 ming hian Ukraine hena dollar tluk le ding on somthum pako hu zet tan puina an petoni US Treasury Secretary Janet Yellen chuan G7 a kan tho puite nen hian atul chen Ukraine tan puina tura din kan tumani atiani US chon Russia in Ukraine rama power siam chuana bom chia da wangin Ukraine hena hian an electric siam chuana mun ven himna khol tele power backup patan generator te pe ka tum thu asoya Ukraine ram chen om Russia gas le power ring ngar Moldova chu an mania power an siam chu theinan dollar makta doi za 2 minute an puidon thu an soibok Moldova hi Europe khomol puyaram re theiber ni in Ukraine in dawna wang hian har satna an tok na sa hle ani US in Russia hrek na thar chungchang hi an thlir zaw le lokila US in Russia hrek mek na engtikong emo abuma Russia ta na tangkai tum khovel mun sang mi mal le polte company te chu tuna US hrek na thara hian bi tuman ni dona abik takin ral thuam le sum le paya aru ka tan pui tu lo omzel te chu a theiang anga dan cha antum le don ani hetinga Russia tan pui tu nia hriat mi mal le company te hi US san thil nei te khoi che theilawa da a ramdanga po America sumdong te nena thok ho theilo tura da tuman nia tuna hian US hian Russia President Vladimir Putin nena inzom na nei company le mi hausa te le Russian bank te chu an thei topin an hrek mek ani nimin lama news kan puang lova chu wangin UN General Assembly a vote an lak chungchang hi hanta lang leila India chona dan pa ngain Russia social na UN thurel pass na tura vote thak na vote athak du lo le to ani zirtop ni Russia in Ukraine na runa tanga kumkhat na chia UN General Assembly ne ya chuan Russia in Ukraine na run dem na resolution putlu ania he motion hi ramza somli le pakhatin a tha ti zong in vote an thlaka ram pasari in tha ti lo zong in vote an thlaka tha ti lo lama hin Russia huwin ram paru kan tela vote thak ve du lo hi ram somthum panni an oma heng zinga hian India atel le ani India hi ram frang in Russia in Ukraine runa wanga Russia dem ve turin an nor na salea ma se India chon Russia dem na chu ala soi du lo zela he boina hi inbiak na neya chin fel chu akong om chuna ni anti zui zela ni
India hian ramdang in Russia thil ti social tura an nor reng chungin a social du lo chun jam zela hemi ma a UN General Assembly le UN Security Council a po vote la ka alo tel du to lawani India le Russia te hi kumtam tak chung an lo in thian to a India in ral thuama leina pui ber chu Russia ni a tun hnai dewa India chona ma ral thuam siama tui pui ta ka wangin Russia ne na tanga ral thuama le hi tlemin na tlaniam deu to ani hetianga ni la hian Russia po hian India hi lo tran ve thin viau to a UN Security Council a Kashmir buaina chungchang soi ho an tum na po Russia hian a veto power mangin alo dang to ani zirtop nia UN vote la ka hian UN a India Permanent Representative Ruchira Kambos chuan thu soin mishing nun na thapa in rem na nei tum chu thil thei ani lo atia UN motion a hian Russia chu Ukraine ramatanga asipai te la chuak ngal veka ramdang inan pompui anga Russia in run ma a omangin Ukraine chu omle turani ti ania ramza somli pakhatin he resolution hi thlop ma se India ba ka China Iran le South Africa te chu he motion bukna vote thak du lo ram som thum pani jinga antelani heti la hian Russia lamtang nia ngai China chuan Russia le Ukraine in kara boina omchin feldan tura ro manna siam chu zirtop ni ve khan anti choka heta hian in ka haineya ram pani ayo te chu in biakna nei ni se ti in an rot ani China chon rot na point som pani siamin iwena le khan the luta heta hian China chon in do na hi tu tan ma hlok na om lo ani ti soin engram ba in do na azol theina ne mo in do na chuan a dai rei theina ne mo a ma an la ka thiang lova khovel khoi hmuna po boina om se thunun theilo khopa boro ka so san ma chin fel dan ngai tu chu ramfloi tu zong zong te ngai tu tur poi mo berani thu po antar lang ani China chon Ukraine boina chin fel na na thil poi mo ma saber chu khothlang ram ten Russian shek na anti top chu ani antia khovela thil man sang zel ti hniamani theinan ei tur thon chu na kong dan pin mek honani thuaya poi mo anti boka khovel ram tin ma ania ro in rela zalena nei vong hima ramri te inza sak chu thil poi mo ani anti bok China chon khol tuar hun lai ram hroi tu te ril ruput mang ang tun thlenga lapu zel tu te wangin khowela buai ti soin ramdang in rel bol na konga in rol chak thlet ram om to lo se ti in rot nan siama hei hi China in om jenei taka US malak na soi sel na thin ani China rot na siam zong zong hi kan soi vek seng lawang anthil rot chu engpo ni se Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan China in Ukraine ram chungchang soi ve ta hrim hrim hi thil chelam ani lo atia kan ram himna le dikna min za saka kangai ani atia heti ra hian Zelensky hian ram pakhat nor tom tur hian kan zawai kan trantlan ngai ni ti asoitela he hian Russia shek le ensan tula ti zia alan tira ngai ani heti la hian Ukraine President Advisor Mikhailo Podolyak chuan Ukraine a boina ti re tura malak na chuan Ukraine atanga Russia sipai lak chu atel nge nge turani atia sangha zakwa somkwa pakhata Soviet Union atluk chia tira ram ri ang khamangin Russia sipai ta hi Ukraine ram ripon anom ngai turani atibok Ukraine ram first deputy foreign minister point China in Ukraine le Russia ram inkara palai na tho a hre lo thu a soi chu apum thu a soya in rem na kan neya indona top hi kan duwa kum khat chung shem huna kan ma wanga kan tor na hi top se kan du ani ati ve bok China in point som pani rot na siama hian thil thar om lo ni in khothlang ram hroi tu te chuan an soi ve thunga China hian thulai la lova Russia in Ukraine run hi aladem ngai lo reng reng ani anti ve thung NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan China chu Ukraine rama in dawna ti top tuma mala tu ni turin a thatok lo ti asoya China hian diklo taka Ukraine runa ni hi aladem ngai lova chu wangin in remna nei tura mala tu ni turin arin tlak lo atia European Commission President Ursula von der Leyen point China hian Russia in Ukraine run ma lok khan Russia nen bithlia chin om lova in thian that na thu thlung an ziaka chu wangin China hian neutral taka rot na siam turin adin huna fu to lo ani ati ve bok Germany ram sarkar thu pong tu po in China rot na hian a poi mo ber Russia sipai te Ukraine atang in hu do chungchang lang lova arot na hian om zia nei lo ni in na soi ve bok ani tunalan dana chon Russia hian Ukraine run na hian thiama intia
Putin a chuan a duh dan ang nge ya thil kalpuya a top thlena tum ni in na langa chuti lai chuan US le NATO a tho puiram te hian Ukraine chu Russia laka tlom tir bik mai tum lovin ral thom le thil dangin an tran pui chun zom zela Ukraine a hian hun rei tak boina hila zel se ti in me an chom nung sau em ni o ti theya khovela ram lian panhi India le China hian US le NATO a tel ram ten khovel thunun an tum dan muru rengin Russia chu alanga pawa thlop si lovin aruk takin Russian tran mek ti po a hriat theya chu wangin Ukraine rama indona hi al top mai don lo ti hi a soingam ome khovel mun dang han thlir le zoila Turkey a chuan an rama nimin chanu dar khale minute somni pasari khan an ram leili lam Bor district a magnitude 5.39 lirang hing le a ni jan thleng khan he lir hinga wanga thi le hliam an om thuero puan ani lo Bor district hi tun thlan ni ruka lir ngin na Turkey le Syria ram in rina lai tanga mel zani som pariata hla om mani Turkey ram Disaster and Emergency Management Authority AFAD chuan Turkey rama lir nging wanga thizat chu singli sangli zani som pariat an ni to ti an puanga Syria ram in official a thizat an puan to chu sanga zakwa som pali an ni to boka February ni ruka lir nging wanga thizat official a chin chu mi singa ai nan tam to ani Turkey le Syria ram ahian chan chu na thok tu mi noi ni le singli vel zet chuan tun thlengin ma an la ringa tuna chuan nungdama chan chuan nei thu hria da khat to hlea heti la hian lir hinga wang khan Turkey rama mi pui makta doi som ni velin har san nan tok ni in iweno chuan an soya Syria rama po mi makta doi ko velin lir hing wanga boina an tok mek an tibok Karma sa tho chan nia ramria Taliban sipai le Pakistan sipai duty ten in ka wanga an khar Afghanistan le Pakistan in kalpo na khong pui Torkham border crossing chu nimin jing da rokatang khan huntran ani le ta a Pakistan atangin trak tam takin Afghanistan rama bungrole ei turte phurlu ania Afghanistan atangin Pakistan ramlama lungal theiba ka theile thailam chi te phurlu ani ve thung ni in AFP News Agency chuan an puang Pakistan le Afghanistan hi kem sang ni zaruk zet ramri in trom an nia Torkham crossing hi bungrole mishing in kalpo na lun ber ania Karma sa thotan ni khan helai muna duty Taliban sipai le Pakistan sipai te chuan in kapa Pakistan sipai pakhatin hlia matuara Pakistan Defense Minister Khawaja Muhammad Asif chuan Taliban ho tu te bia in Afghanistan khopui Kabul aluta nimin khan anin kalpo na khongpui hi hon ani le ta ni khati zong kha voina tan chuan ni le phot sela voin chol ni hun nuam tak lo mang le la bazari lo thlirawangin kan lo me